Саламалейкум подписчиклар, башланкыңыз хайырлы болсын. Достар, таза елге кодолайсыз, таза машина дизайным Такумадан болады быйыл кодолайсыз. 2007 иштеп чыгарган достар. Частный краскалар бар, yok эмес. Elde аркасы бүтүн достар. Балонга келсек, балалар жакшы станада мына. Өзүң заводской дисклар менен турупты, сакат дисклар. 2007 жыл 300 жамма жүргөнмө билме. Метан газлары бар. Кондиционер иштеп турупты достар. Магнитофон нелери бар. Тайм машина кайдап кете бересиздер. Расход жок, кудай каласа. Люкс кондиционер. Аркасы ким прицептер таманда берген болса, үлүп кетеді прицепке достар. Аркалар метан газлары. Zorlayıp tuttu, çikolları var. Bunun bakası 45 milyon deyip tuttu, 45'ten kayıtladı geçer dostlar. Barter var, hatta kreditten var. Azara yeterlisine karışmam durur dostlar. Motor may yemeydi, paket akümatör koydu akşam. Metan gazları var. Maşin, onda neleri var, olsa kaşıkları. Maşinler rasot yok, hadi islah keter dostlar. Telefonla 90'dan 420. 0035 рақымын телефедесе қызық қала, беймал қалған малымат телефон арқасынан болады достар. Міне көрініші yüzlük метан газлары арқадан. Такума аламан деп берген жорлан себеп қойған достар. Қайын Такума. Аласа кете бересіздер. Қатып қалған баға емес 45 миллион сом. 2007 іштеп шығарған достар. Бартерам бар. Nexia olsun, qanday машина olsa barter etib, üstüne ya pul beremiz ya pul alamız. Şimdi kelişken aldan yetiyoruz. Görürsün abi dostlar. Bir sekü ölüp ketedi машина. Sağ ola, sağlamat olsa şöyle videonu ekleyimiz. Kalan malumat telefon arkalasından болады. Kimde şunday машина olsa satım alamız, satım beremiz. Benim kommentariya yazsa telefon nömrə taşıyımız, reklam etip besplatно. Reklam etip çağırtıp beremiz.